ban kawatakusunat the legislature would usang ni kasantian kusunat o men kawit tatongkan ng legislature patuwanang yakako manaman and rutungata sabul matrail ta trail tungal uyalamalam and ran kariyasak siluat ni may silisak Pahrek riyasak silu kulok isak mendesak limau tauli abudalan warang taulanan uyalamalam ibang batuan sakaro pagi kita kodesan kakatau pagi sawas dan kuburan samatrail anilap Clerk, come taulang roll call. Senator Adson Abram. Amen. Senator Kikwabis Jr. Senator Isaac Artui. Hey. Senator Ricky Carl. Senator Tucker P. Daniel. Yet my Senator Sonso Edgar. Mine. Senator Wilfred H. Edmund. Amen. Senator Stevie Gay Edwin. Senator Brian P. Esite. Amen. Senator Jack S. Harris. Hey. Senator Helgena J. Johnson. Amen. Senator Stevenson A. Joseph. Yay. Senator Alfredson Latorre. What about mine? Senator Sendelina Leka. Senator Mikael Mike Loyola. Amen. Senator Kasinda Sri Ludwig. Amen. Senator Erilyn S. Mobeck. Amen. Senator Shelton G. Nett. Senator Nelbert A. Perez. Senator Mitroy Simina. Amen. Senator Jason A. Walcher. My acting speaker Miguel. Paduman my clerk Quorum, Mr. Speaker. sansal mia quorum tekak tialanan uyalamalam mansang ranwut abuen kak sansal nan sapul matrail tatel tungal record ma speaker yamangachi Senator Nett, Senator Carl o Senator Walter excuse sang nikarapai rail sodro kat tapatran insap o telban tialanan uyalamalam ranwut essential trial me kwalman pura trial ipagi trial angka kol bo enka kana class session mut amona trial ban trial ak mai kubra poyen kak wali ang trial ti posa sabol ma trial tungal sakar laboy bo sakaran kai bani kubur rasulap sabagan ko labuti patan kai pipe Pohnpei wot ay tungal sakar mesik sakaran wow pan kuburan wasalabala berekson Pohnpei sakaradan wow labalap pan kuburan sonan kenko puligu wow lekant nanalak nan kenyekan and peywit puligi nanawan penglap ibadawan sakaro wow nage president dan wain kan taga kabarabatan Micronesia vice president speaker honorable congressman Koros congresswoman acting Chief Justice and FSM Supreme Court o Songkopungkan. Protong nan kalalwat ay tungal sakaran wow kan kubran kabanan wen Pohnpei puligu wow karyan kabanan ipatawan wow naki
Chief Justice and Malangka Bungalilan Waipakunan Pohnpei yang amuson kopungkan cabinet members and state government ay tungal wow toka mga rasilukan ng local government and Wayne Pohnpei kaunan momotso kaunan kainangkan protonan malwat ay tungal wow ang floor leader puligo wow ang Riyay Honorable Senators Chorus o nikitun totongkan Polik ran mawan payama o kapay ang ton Pohnpei Chorus sang palimasa patuti wong palikapi o tolul wong likin kalal trail ban trialang nan sapul matrail ya trail tungal uyal malam en mensang ranut iban patuan ponasa sapul matrail floor leader Kalanganan kami maing acting speaker Ejungal Sakaratan KAPWARESOU Kumpurapuan Kak Pwuhng Megamulian Ketir Humut Kesempal Wajo Pauseway Wasakan Chorus Iwan Kun Kami maing acting speaker Wan Kemelel Honorable Senator Kan Chorus Irail Kan Pwuhng Child Sakaratan KAPWARESOU Ran Maun Pohnpei Mau Ong Men Pohnpei Chorus Melel Iralkan me Pwuhng Chailan men KAPWARESOU maing Mr. Speaker imen pacawan wiyata kamang ito pagi Legislature wajan Kadkadaur o sapulman kita channel and ran kasilu Mia motion sobay momotwet Trebang katlanan masan ba Mia masan ba motion no Speaker. Kami maing Senator Joseph Chairman in Finance Kalanganan kami may acting speaker. Muna ipan pachoa. Ichungal sakaratan kapeng. Kaya po ni Wawo ran mau. Dan kak pacha magkumpulyan. Diyan bumutuwa cho. Kalalawasakan makonderan tok. Puro nan bumutuwa cho ichungal wawan pagkomi. Floor leader o honorable member kan Chorus. Speaker may kak pachoan pagi nan palikapayo and journal. Ran kaslu. Wasa may pachoan Sakaratay Lepin pacuan wayu may pacuan totongki ye prerogative atama pacuan journal eu songa sanga even kaki makak kupungpung law prerogative and pacuti o walianti lepin pacuan wayu pacuan journal Masuro mabanu ang sang ni Sakaratan Kawit and Chairman in Finance Senator Joseph waktaklan iram akong sakargipan sansalnan journal o waktaklapan Mia tamasan ban journal Motion na itong tumasan ba? Koreaman. Pagpagtaro karyaman talang kakratang tamasan ban journal Chorus magkaburgig talang ratang watawatan journal masan iyay Mesoto kaburgig masan iso Trebang katlangan ng 10 motion, Chorus magkuburgi katalian kak sapulman kita journal, nintuan makaptalong ni motion, masaniyay, mauwang masaniso, ranwot tel kamanalar, watapan journal. Iban pilkobre lang, floor, teperantat, floor leader, kami. Kalangan speaker ay kesapali tunggal sakaran wow Speaker Nuwaw I sakaram wat kesampal wajo peguk challenge suspend order of business o ketiang ban ira isu o walu. Masuk mabanu ang ketail kat terbarbatoyer pan ira isu o walu anson kapitalong bill or resolutions. Miya maban kapitalong masuk ay ban patuan kabralang perontat floor leader kamu main floor leader. Speaker ni sangon momojo ipleu sakaram wat kesampal wajo peguk challenge suspend order of business rob keti pachuti apali order of the may standing committee report. Koreaman. Pagpagtaro karyaman ketalan kak suspend o kati patuti ang ban order of the day masuk mabanuang ketail kat terbarbatoyer pan ira isakeu anson standing committee report. Maing clerk Mia standing committee report. Standing committee report number nabgay aktual ay risak silu mapit legislature resolution number FG1 isakel ay risak kuyaw sang Salmoy Committee on Education.
Pwuhng report wat rakam tulong sangkam din education ay ban patawan Pohnpei matam chairwoman Senator Leka kami. Kailangan may Mr. Acting Speaker Miguel, Moniban yang patro, Membatuan Pagkita may isang wow kay Pwuhng ang kapatre ang sa bulong sansanir nindang. Mungkin kami, Acting Speaker Miguel, Floor Leader Abraham, all members of Paros Magatre, sabon siya alam ko sa diyan ba much. Wow, Membatuan Wandi sa Committee on Education of Turkey, walwatch ang Kadkadaur standing committee report, di mabugiyay sa tuwaw, lapinial, ay sa silu, Kadkadaur. Karyaman. Pagpagtaro Karyaman talang kaktaulang umasani standing committee report nintuan inangan motion tayang katlanan masan pa kamuy matam chair Senator Leka. Kailangan may Mr. Acting Speaker Wow, Pagkita, standing committee report number 51923 and recommit on sa Committee on Education and for them to report back on session watch. Mia motion yung kapitulang standing committee report 5 tuwa laban research siluan kakoprobulang committee school the education open report back nan regular session what. Mia masan pan motion no. Masoda telbang katlaw suskir motion no. Koros maguburgi telang kak rekamit kakoprobulang committee school standing committee report ninduan masansal nan motion masan yay Pwuhng masan iso motion poitar o standing committee report 5 isak tuwa laban niya resak silu kaprobulangar committee school. Miadra standing committee report nan kalantar main clerk. Standing Committee report number mabgiri isak lain isak silu mapit Legislature resolution number FPC sa Condolence isak silu sang Sabul Mumbai Committee on Judiciary and Governmental Operations. Pwuhng standing committee report wat rakam tulong sang committee on chayan ko ay nuwaw iman patuan Pohnpei chairman and chayan ko the Honorable Edwin kamu main chairman. Kailangan Mr. Speaker, Pohnpei koros monay man patuan na itungol report ay bilman patuan sa Pwuhng sakartaan kay Pwuhng wala. Emiyayaro melalon kala bago wangi ray men Pohnpei kang koros mayang TV yang radio nan chamber wat on mas lagi kapraton nan chamber wat melal Mr. Speaker wangan kami Lord wangi honorable member kan ni wow men patuan ulian ti sabun kamtin chen ko tuan komokit umot watan kak Patroko Sabulman kita standing committee report 5 kuriyesak 11 yariyesak silu o Sabulman kita Yang gelang. Mia Karyaman pagpagtaro Karyaman talang kaktaulang nan standing committee report masansal tayang taulang nan masam ba kamu main chairman Edwin. Kailangan Mr. Speaker and sansal mo standing committee report what may tanlong itong nan mamudin legislature what resolution kasampaliw yay resolution FPC sa 111 yari sa silu na we are resolution yung condolence resolution yung matoka naman all kasambalin wain Enginkehlap na we are amen Senator nan mamudin legislature what niya iti tosang to kasa kwen yang auteta to we are uliapan Enginkehlap nan district legislature all kasampal minute resolution what ng kasaleta trail kapim ki pukokan me sabulman ki yang tron way o niya sa water kasaleta trail yang patang tron way Enginkehlap o yang patro kila sipalan all kasampal minute yay Mr. Late Honorable Walden Wolford ay imet me report what song somang talong Kailangan ng gumamay Senator Atwin, the Chairman Atwin, Mia masan pan standing committee report.
Masuk ban uang agak ban rengatir masan ban stunting committee report 5 bukiri isak lebihnya isak selu korus makubur ke kedalian supplement kita stunting committee report nombor 5 bukiri isak lebihnya isak selu masan ini mauang masan iso kedai rangut kamanala stunting committee report 5 bukiri isak lebihnya isak selu. Clerk, may I address standing committee report? Salam, Mr. Speaker. Igak padawan bagi kedalang kamal dumak sinan sogis. Dahil sapal o iman padawan pagi kumailan kak kadikitiyang pan kalantaran ranwat order of the day standing committee report 5 bukiri isak kayo labanyal isak silo. Ayak kelar kakakuatan na kedai umal kadikitiyang arban sabul mumal kalantar kan 5 bukiri isak kayo kedai ban taular clerk niato standing committee report nan kalantar. Standing committee report number 5 bukiri isak kayo lain isak silu lebih Legislature resolution number Pwuhng lain isak silu sang sabon mamu committee Judiciary and Governmental Operations. Sansal resolution the report you patulong sang committee JNGO sang negara bawa iman patuan pona sa Senator Tuan Chairman and JNGO kami main Chairman Tuan. Kailangan Mr. Speaker nisongan mo motan nuwaw iman patuan ulian di sa ulong kamtinchayan ko uyake kamagat mo motin legislature wat ang Kadkadaur standing committee report 5 bukiri isak kayo labanyal isak silo sa kulman. Pagbagdaro karayaman momot kasampalwat ang Kadkadaur o 5 standing committee report ninduan makaptalong ni inangan motion Treban taulanan masan pa kamu mang chairman na dun. Kailangan Mr. Speaker. And sa lumaw may report what may itan longaton ang mamotin legislature what pilew condolence resolution yay resolution number Pwuhng sa kriyaw labanyal isak silo. May nan sa lumaw ang way pa kon may resolution what maniyang kasaleta trial Patro kila sipalan li kasombalmen melel liman me masudal usustonan
legislature would liakan me we tomorrow ime we are lima trapin we are la senator and Pohnpei state legislature. Renan we have been modern legislature would koneng Thailand pona se liga sambal minutes me sabi siang melel nia we are will happen when kitri so strong met we are will happen Pohnpei ona na so me we are service what ikamelele me pa we ni mom kan koros me senator man kin we are will happen ai met me resolution what men yang pokataw Thailand kasambal ki li kasambal men melel trapin li au so strong na legislature what Thailand yang won ki kasambal ki o kasala yang tron way amelo wen kitri atay yang patro kila sebalan li kasambal men raimat me men patuan robot ki Mr. Speaker. Kalangan ko mo man chairman atuin miyada masan pan standing committee report mesansal Kung sino yung tumasan pa? masuk mabanuang kadal closer o tabang katlang na nusus and standing committee report ng balimab griya sa kayo labanyal riyasak silu koros magkuburgi kataling kamanala standing committee report limab griya sa kayo labanyal riyasak silu masaniyay meso to kuburgi masaniso katal kamanala standing committee report limab griya sa kayo labanyal riyasak silu. Mas kamu state kamu revelatory motion my Senator Leola. Kalangan kamu acting speaker mo na iban patulang na itungal sakarata ay iban pa kami itungal sakaran nilang kay poni ang kakpatayang umutungal met yang kaporito na masan gayon na itungal sakaratan wa kapatapat. Mr. Speaker, Acting Speaker, niwaw ibansong ang mulyanti iray ko nakasampal ki pertan magkulogol melel pertan magkulogol ang nanbalian kamatang osongan kabese iray kan yang katang kitainan kalerano esansal me iya punya naramasyo waloke dia kay yang kadang kainan kalori wena kapesa yang kedai arai trut o dak nintuan sama kapdalang ransub sa patola mayay Neverdi David o kasiti Shoniper na uya mga kaluwo ang sansal me irai ko kan ulian Pohnpei irai song-song ulian Pohnpei ang nan kamotong labyo me Ipatuan saya regis nan itu patola ulian la Pohnpei ang mo isaipan ang kasket ko kapor ka maray tungol tok patoran committee saya kapol moin ikar panaray patoran wat pan katete aray ngong o tok ngong legislature ang kapor ni tama sansal nintuan kay kapten imat itungal sakartan ulia pe o negara pe wai ban pe Thailand ketgiang iro katuan ang iro la bana lo lo Kalangan kamu Senator Leola kalangan Israel songkawit kan and pinin motong Digo. Kumailan so koros welcome nan chamberwood Bandang Bianan mamiya mintuan mamiya kamti bantola and kakta o kawit ang legislature. Kamu main Senator Atun Chairman Kalangan Mr. Speaker niwaw men kamu ko Thailand ka patuti ang kan resolution calendar. Ira taba kamu ko bro. Isagul mo resolution calendar. Ma sudah mabanuang katail ansawat kat tabatayer pani raisak limau ye resolution calendar clerk mia resolution nan calendar. Legislature Resolution number FPC sa Kwanola at Silu Legislature Draft 1. A proposal for resolution honoring the life of the late Honorable Wilburn Wilbert and expressing the genuine grievance and condolences of the 10 Pohnpei Legislature
over the untimely passing of this dedicated statesman of Enginkehlap and Pohnpei for adoption. Sansal resolution word kaptulong sang chayin ko karatay ban patrawan po na sa chairman in chayin ko Senator Tuin kamu. Kailangan Mr. Speaker nuwaw I kamukit for adoption pagkakarayaman. Masan ba katel taulang nan masan ba kamu Senator Tuin? Kailangan Mr. Speaker mo ni sansal ni drawan kawawatar nan report condolence resolution masansal mo tayo lang suot tayo lang kak pokataw kamanala song-songan tayo lang kak yang won ke kasampal ke melel ol kasampal men si palsanger trial men we are men senator nan momotin legislature melel pan district government imet me resolution wat song-songan tayo lang kak wan ki kasampal ki o kamanala resolution wat wan sansal at yang kasampal ki o kasampal Kailangan kamu maing chairman Tuin maya masan pan speaker pagkaktar o karayaman kalang kakradingati masan pan LR number ebukisi sa kuno labanial resak silo LD1 LD1 Koros makubur ki kalian dengan masan pan resolution what masan yei mesodo kubur ki masan iso kaya dengan dia masan pan legislature resolution what kaya bangkat lang na nususin supplement kita resolution what koros makubur ki kalian supplement kita legislature resolution number ebukisi sa kuno laban niya resak silu legislature waktak lae kawatan ni 5 mile palikoyak mesoto kubur ki kawatan ni 5 mile palima sakoyak sansal mesoto pali sakoyak koros koyak chor o clerk ninduan sabol matrail pumalan isus ususan ay me equalman usus kiyay o soto me Pwuhng karataranwat legislature kamanalar legislature resolution number ibugisi sa kuno laban niya resak silu legislature waktak layew masoto me banuwang tabang kamalti menitew
dahil sa palangan ng Uyo Kuburto Uyo Lamalam, kami main Senator Harris. Kalangan speaker. Isakar mo si Gibatuan may kalendar the obligation kayo nga kay member magatung pure amaway minyang patang amtumal da sa mumui sakartaan kay pini walap magamtriyang kiyer hangnan malwa rewa wang komi floro member kan korusian magatung pure I min pagida memotwat and recognize all kacampal riyamen sang kolonia Thailand kak wawan kun rak kacalet riyang rail labulabun kayo amen manakap mabilkin yang apapali youth ng kolonia piliyang apapali makalagalin ng kolonia ye Mr. Kasti Shanibor pagida Thailand kat kiyang labulabun Last but not the least, amen below kasambal ng kolonya. Yang polis, napapali yang kakailaga kusunet ka na ng kolonya, pagkapitayang kusunet din, Pohnpei State, yang agi. FSM, melelo na pagmawa, melele yan miyan ng kolonya. Yay, Mr. Wilson Toses, pagida tayo ng katpiyang awalawan. Kalangan speaker, Kalangan kami main Senator Harris, kalangan ulo ko ang sokoros kuma welcome na chamberwood. Point of privilege, speaker. Kami Senator Latore, kami state ang point of privilege. Kalangan speaker po yung kakiyang patwa implement pakiya itungal kay paniwa ang kakpatwa ng tasapol mamingam tungal mat patutanin lang ang kung kamuong ke floor ang kinagabay sentor kang koros speaker bilsangan mamotoy implement patungan patwang Leola, Senator Leola o Senator Harris nuntungan mo mira patunganer o hindi man kita tamalwat ang kakwang nuki para ton amanol kosombal ni Regan Parnabas mabiligan niyang pukawagi Papul Malaylay and non-town pilalang Pohnpei Wat mapil title ke police officer 1 and apapali Pohnpei State kiyo labalan lupon kalangan speaker Speaker, point of privilege, please. Kami Senator Movic, kami state ang point of privilege. Kalangan, Mr. Speaker, ni Wana Iban Bato, Ibil Ban Bato, ang sakatang kay Pwuhng, mitiyong yak moy. Maungan kami, Mr. Speaker, maungan floor, Honorable Senator Kadkadaur, o yung koros na yung pato ng calorie and so what. Ibil men mumutwat and po na sa otak, pinakap man mayang pato ng calorie and so what, yung never David, may batong child ng session in Ranwood, kalangan. Kalangan ang sokoros kuma welcome. Kataiban katiyang pan tagkay sawat pan point of privilege kami maing Senator Hardaway, kami state ang point of privilege. Kalangan Mr. Speaker. Isang radaan wow kapacapat pajang sa pulmomin pajang ernildang. Melel waun kun kami floor o members cars o cars na pajang child. So, Mr. Speaker, pajang aja Ria Senator Harris o purang aja pausap Enginkehlap KAPWARESOU kastik saniper. May biluya walan wain so guys o kapung kanachki so luganubutan lang so guys. Kaya bil katkiya ngayon labanan na bolopon. Kalangan Senator Hardaway, katahil ang sawat katkat tabar-bar pan iraisak limao resolution kalendar klek miyata resolution ng kalendar. Legislature Resolution number Pwuhng and V6AH, a proposal for resolution expressing the 10th Pohnpei Legislature's profound sympathy and sincere condolences to the family and friends of the late Honorable Kimiko A. Alonso for her untimely passing, for adoption. Motion the resolution with pagi kapitulong sang kamtiyan sayan ko ay bambaruan po na sa chairman and sayan ko Senator Edwin. Kami may Senator Edwin. Kalangan Mr. Speaker, nuwaw pilmen. Tuan ulian ti sa kami kamtiyan sayan ko yaga kamukit. Mumotwat ang
Katoropo sapulman kita resolution wali sakriyau le penjal risak silu. Pagkarayang. Pagpagdaro karyaman lengkap tolang nan masan pan resolution masansal nan motion taban tolang nan masan po ibang kabralang Senator Edwin Chairman and Jayan ko. Kailangan Mr. Speaker mo ensansal mo resolution what bill kaskasalayang way pa kon tabil patre ang way pa kon at yang melel patro gila si palan the late Honorable Kimiko Alonso ensansal mo ni kawawatar 5 minutes uya tapin li ususton ang legislature what resolution what niyan so water men kasalata at yang kasampal ki memorial 5 minutes o patreng ton way unsak melel wain kitri o panay at yang patro gila melel spalan li kasampal minutes imat me resolution what men Kalangan sa legislature at yang katungki hindi minutes kalangan ko mo may chairman and chairman ko miyada masan pan resolution masod me ban uang agtrail ibang baruan rule magtrail retungatir masan pan resolution abgwali sakriyal banyal resak sulu tribang kadlang na nusus koros magburge gdalen sapulman kita LR number abgwali sakriyal banyal resak sulu kawatan ni 5 mile palikayak Mesoto kuburgi kawata pali sagoyak sansal me sabul matrail susan diro clerk ya sabul matrail tatrail tungal ususan legislature resolution number bugwali sakriya labnial reyesak silu me ususki me kwalaman usoto me uang karataranwat legislature kaisakwat Kamanalar Legislature Resolution number Gawali Sakriyaw Labanial Reyesak Silo. Miyata resolution ng calendar. Salam, Mr. Speaker. Iba batuan po na sa Sabul Matrail Floor Leader. Kalangan Acting Speaker, nuwaw may Acting Speaker, men pajuan segera uragan o pegag jalan kak kumalsang nan uyagupuro sa pali was accept subject to call. Kadkadaur karyaman dalang ka kumaltisan ang uyan lamalam mensang ranwat from sa palpana subject to call koros magburgi kamakuto masani ay mesodo kuburgi masani so kay kamaltisang ernan uyan lamalam ranwat